Trangshana babaga kor aguni IPFT ni kasko member kumar joma deni hafani tong thaino kasha koktama thunri panda songsaka koktama thunri panda wa IPFT ni kasko member kumar joma Tiyar saka buskani April tandi bisinghono IPFT steering committee hakotri মন্ত্রী বকরক নরেন্দ্র মোদী tei home minister অমিত শাহ bai kok salai aboni loge loge IPFT ni juta juta sarmatibo boroni buskango tisanai hini kok saka जों सरकार फाइमारि परेगो बीजेपी सरकार अब आं हमके साइमानो एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंक्लाय अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते कासा पार्ट आंगारनि नोडल मिनिस्टर जेकुनु फान्ड डाइवर्ट खालामखाय बोआनि थुते थांगो जों जे मानसा जों साइड खायतमो अब कोनो बुल गुरै जों बरनो कोनो डिस्क्रिमिनेट खाया जे मानसिफोरखौ साइड खायतमो बरंसो आं हमके साइमानो आनो रेकर्ड दङ आगनि स्लाइ जों गोबां सुबुरनो रां फैसार होय दङ 2-3 सप्ताह सिगां आं निजे अब एडिसि रांनिया तखन आं एडिसि रां होखा जों कायसा दिनै रिपेयारिं कायसा स्कुल चार पाँच स्कुल नि रिपेयारिं रां जों मांखा प्राय 13 करोड़ 1300 कोटी रां मांखा आ रांनो जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते खायनो दंमानि किन्तु आं वानसगुइ अब आं एडिसिनो आलादा ट्राइबल होखा आं लुदो रखा जे दिस एमाउंट कैन बी अवार्डेड टू टीटीएडीसी हेक्लाय चारटा स्कुलनि कन्स्ट्रक्शन ते बाउंड्री वाल नि बागै जों रां मांखा 1300 कोटी आबनो जों आं निजे खुद आंनि इच्छा बाय आं एडिसिनो डाइवर्ट होखा एवार्ड होखा ते कायसा जों जानिंगो आनारो पूरा फाइल दङ रेकर्ड दङ जों पहिला एडिसिनो 37 करोड़ 50 लाख 37 कोटी ते 50 लाख रां जों रहखा एडिसिनो पहिला इंस्टॉलमेंट ते सेकेंड होखायनो रहखा जों 41 करोड़ 25 लाख 41 कोटी ते 25 लाख जों खायनो बरनो रां रहखा अबेख्लाय जों जे मानसा जों बर साइड खायनांगौ आं अबनो सानांगौ जे जों एडिसिनो डिप्राइभ खायदोंगौ एडिसिनो जों रां होया अ कगराव आं खोनामानि अब आंनि मते अब अंगिया जों जे मानसा जों साइड खायनांगौ जों कोनो दिनो जों एडिसिनो डिप्राइभ खाया एडिसिनो जों जे मानसा जों साइड खायनांगौ अब बनि बागै आं खाकावो हेसेन नोडल मिनिस्टर आंनि सानथु जत रेकर्ड दङ रेकर्ड मडेल कक साबो जों रां होया हायलाइनफोराव जे सामानि अभियोग खालामनि अब जाया आंनि नाव रेकर्ड फैना फैदि तामखोबा जे मानथाय आबर माननाय थां फैगां टुर पहिला हंखाय आं 7 तारिखो 7 एप्रिल सिलचर कायसा कतरमा पांगा मानजाखा अब हंखाय विष्णुप्रिया कल्चरल फेस्टिवल चिनी विष्णुप्रिया मणिपुरनि कायसा उत्सव आरो बराना चीफ गेस्ट लांखा और कासार डिस्ट्रिक्ट सिलचर आरो आं हेज चीफ गेस्ट मानजाखा आरो बेलायखे आं दंथखा चिनी मणिपुरी सोसाइटी विष्णुप्रिया मणिपुरी आरो पहिला आंनि जीवन पहिला बड फेस्टिवल आं थांनो मानजाखा ते आरो बनो आं बर बेलाय बरम लेखा आं बागै आं विष्णुप्रिया मणिपुरियावनो बेलाय हामबाय मायाफार स्पेशली आरो दिनै बिधान सिन्हा बुंनो दङ बर आर्मी प्रेसिडेन्ट आं बनो खाबाय खुबाय हामबाय मान सेकेंडलि हायनो हाय दिनै 9 तारिख हंखाय सरि 10 तारिख एप्रिल हंखाय अच्छा बिराट फांसन अब अरुणाचल प्रदेश सेप्पा इकाय जागा दङ आरो इटानगर हइते प्राय 6 घंटा जार्नी आरो भाइना कैसा बरनि गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय यूथ अफेयर स्पोर्ट यूथ अफेयर गवर्नमेंट अरुणाचल अब 14 टाइम बरनि मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट बरफ्राय लेखा अब बेलाय फांसन कटर अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर खाया
chini aro minister Wngjak kha ano borok hese chief guest borok dingkha aro Miss Arunachal contest ni grand finale হাজার borok aro ang 10 tarik thangmanjak kha te ano borok chief guest namkha te aro borok taiba wan subu meya aro borok ano guard of honor aro borok rekha guard of honor to sadharon borok mania abo to saimano jin Arunachal government no ang belai hambai maro purano guard of honor rok thaika thaiklai 10 tarik April ang Arunachal Pradesh itano misite hachal siapa hika to a siapa town no ang thangmanjak kha abo belai ke naithok belai ke function kotor abo ang belai ke khatong thokha dei Arunachal government ano belai ke borom rikha ano boro chief guest samkha abo ngang borno paiflaya ani khaku purbai hambai maya faro jing ang tini bias ke 3টা point tegi kaisa press conference mak laika puilano ang jottonon ani tipra basirokno ang khakaham khakupur bai hambai faro tam ke chini tini nising chini bushu sengkha jotto tipra raijogo chini tipra sarok tei kumundo haborok baino bushunu palayo o bushunu bagai ang jotto hambai tei kham kurungkai o utsobno palaina bagai ang jottono ese minister of tribal welfare tiwasa hampai mantri goi ani khaka ham yafaro tau kaisa kok kai ani din sika CC meeting Central Executive Committee meeting ni achokha ang puila present mamani porego 3 tarik 1-2 tarik chin conference ka state conference apni porego ano chini patira hamjagai ano election elect laika apni porego chung amano first meeting chini Central Committee meeting ni apra chung achok press club aro chung decision nakha je chini puila chini patino chung strength makhlainai mak rak makhlainai revive makhlainai chini party IPFT secondly chin decision nakha chung idaning within very short period of time chung Delhi thangai chung ar home minister to prime minister hake bachini JP Nadda ar top leader bai chung malai chung bor member nai lokak bachung borno chung to saibana thangnai maso 8 tariko chini home minister Tripura Phaipro bosono salangkha April masego angna call khainai no call khainai chini party activity bai haini bo samatong kauna ang boro reminder state honai so immediately chini strong team IPFT chung Delhi thangoi chini manthai sokan chung salainai secondly chung sarkar chini party ni strength khaina bagai protected division chung tour khainai pot division chung tour khainai chini prai 34 division tong chini at present IPFT party ni all division chung dot division chung aro chung visit khai borok bai meeting khainai au chung decision na ke taibo chung fan ni bang kos laika aborong bang ang khakao chini just beginning chung puila ang present mamni porego on puila chini state CC meeting a meeting chung gobang sidan donaka aba ang khakago chung tulutura agau thangnai agoi chung kam khlainai chung dokan ma hani bagai chung samong khlainai kuboi khlai samong khlainai katharke samong khlainai abon bai ang khakao chini jena hormon takpon chung feriako chini IPFT naharum chung feriako chung until unless chung achieve khaisa pento chini goal statehood chung mai pento chini movement jari tongnai obaisya chung chini movement ang kok soino sago chung he slowing tongkha chini movement chung tesa strong khaina bagai te repeat khaina bagai chung jottono samai tangjak nipro chung kwama borok phaika chini youth phaika buri bodol phaika student wing phaika employee wing phaika te chini phanka bodol ex army group phaika te koma chini NGO phaika borba ang khako chung unitedly chung thamchaklai samtama anklai obaisya chini party chung haina hai kaisa chung revive khlaio strong khlainai hambai kulbai